Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih praznika posvećenih Bogomajci. Vavedenje Presvete Bogorodice veliki je praznik kojim se proslavlja događaj u kome je Deva Marija postala prva zavetovana devica u istoriji hrišćanstva. Po obećanju da će dete koje im Gospod podari posvetiti njemu na službu, Sveti Joakim i Ana doveli su trogodišnju Mariju u Jerusalimski hram. Na ovaj dan devica se zavetovala pred Bogom i ljudima, a činodejstvovao je prvosveštenik Zaharije, otac Svetog Jovana Preteče. Bogorodica je u molitvama i postu u hramu ostala do 12. godine. Posle smrti roditelja Devu Mariju dali su Josifu, njenom rođaku iz Nazareta. U Josifovom domu Presveta Bogorodica Marija je i primila blagovest od arhangela Gavrila da će roditi Sina Božjeg. Vavedenje je jedan od 5 najvećih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici i krsna slava brojnih srpskih rodova. Pretpostavlja se da se ovaj dan praznuje od 4. veka. Pisani tragovi potiču iz 8. veka. Praznik je i hramovna slava Hilandara. Slavska trpeza obavezno je postna jer uvek pada u vreme božićnjeg posta. Riba je dozvoljena bez obzira na to u koji je dan. Mnogi se danas i pričešćuju. Bogorodica se smatra zaštitnicom žena porodilja i stočari je slave kako bi im zaštitila stoku od zveri. Ponegde veruje se lepo vreme na Vavedenje najavljuje dobru letinu.